Hello, my beautiful people from Untouchable Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye-bye. Iwie Dominique si waya lamogun ni dienwe ni ro Ethiopia itokwo itomobo inatomowe Itiokpoli eke kewa pa noro eko rude wa edogwe oja aya sinyewo ma Manivie do keniro wa kenirisi mahia imeti tota ni maage Chief Omede Collins no sayaba no mwe enie egwa iria wotewebo no mwe ibiedo gboto no mwe ni biedoria wotewebo edogwe oga ibugbe egitia o Ope ni Collins Omede no sayaba no ke iria kate with social media now ma ya hen severi owe e social media oyewe na ge television edewe ye na ge radio e no kaka bodo ye me na so ni ma we Omede we e shifire yin hin o kaka bodo ya so ni ma ora we o wa kekan na ma mo shifina o yin gbunyin me na yin me no gbe bitana ave na we kole ati ameti we na we kole big wisan na ro tie sokun pa no o eyan is able where enough is enough o jona wala wowo eni wan ewie dowen ora suwa bo wa hai ma o no jona no so be iwie do ya fefefe ruda we edo we gwa emegi se ma o ne kolisi no Omede sayaba no ye gwa no ya yunu hai ekeno vie ruda we oze no ejo ni Miami with social media obungbene the year 2017 wa ya owo kan no yotobo no ye di mo fi adiova with social media Omede na je ike owo kan na fi pe ona fi gedo Maya me video no ya fi pe gie o wa no ho a Rudoniya 2018 owo kan gijo wa ana ya ivoto uwegwa in fact owo kan yi segwa ana no ewe e video nu pe ni ape owe yan pe na wo ma wa wo pe do vebo owo kan na vebo ona mugbegbe so Maya me video no ha no vi otobo ya vebo mugbegbe ara pe ma ku la jan wegwa e video ni oyewero o kan ide yeti no de yiwe gwa ogiwe ke do iregbe ise webo o ejemi noje ejemi ba ni Iwiedo Omede ije o kan ke Nigeria re o mai sinu kino hin anyone ona wa sunwe ona ga tie list oyonba Iwiedo ya no gireta webo ya fefe owo kan gbeni owo kan na yan oye di mo fi ova o ni wan ona wa gbeni ni Iwiedo ni yin si ya fefefe ni maya hio owo kan na wa gbeni ni ya fefefe ona do atiyan oyonba be e social media ma ni Iwiedo ni gbe okodoro na we list in we tie na di mo fi why ya so boy na agbon ego ru da we ma severi owe Ọmọ negwa machi ohionba onro pa me etini no ya he ọmọ ohionba kebe we obi ma emegian mana inedimo fi we why na mi listen wutie ma ke no otafo eda ma egbe dimo fi na wa live video na so aka ma ya na iga da o dimo fi na dogbo bokuto when Chief Collins Omede ya gbeni ni Iwiedo ya fefefe
Edi mo fi beta severio. Owe Collins Omede owo me ma wo egwa no lo. Edi mo fi na do ka when Omede owo Omede ga ye supermarket. Ona do kunvie do no he. No ma to say Omede igbenie igben ye listening. Owe na Edi mo fi live video with social media no do atie ma no do atie yan yoba. E Collins Omede aye party. Ona mi vie do no he no ma to say igbenie ovie do ni igben ye be ide ge edu in the house Edi mo fi owo no do tie wan no gyan ba with social media. Anyone na ta social media o mi ehun ni wa se ni. Uwe na ya fefefe yan. Uwe. Omede do ya for me fake royal mi. E fake royal mi ni yan. Omede do ya impersonate gwa with social media. No ma ke gware o Collins Omede wo ke gware. Omede na ya fake. Ona ya tali kwore with social media. Rude royal mi ni emu gbo niyan. Omede na iwe owiyan mu apa oge egwajo we webo with diaspora. So therefore we egwaro ogi hun ni. Omede na idi phone. Ona call Imariabe. Ogi we call Imariabe eredia wa. Ona we call mo fi face. Omede na agbo mo fi face ona gwa agbo keke. Na hana ya mo fi face o ilaja we video irovera mi ye mani vie do na we we e call mo fi face ba ni meta na video ro ni wan ni here prove Omede na ati mo fi face anyway before egwa ke giwure we na ni amu mo fi face ari e court o ora call mo fi face ora call Mariabe owe royal mini yange egwari etini ni yene ni ya call Mariabe ni ya negotiate with Mariabe owe royal mini ebe mugbo ni owe gwawo keje owe gware permission ni yene ya mwero fake royal mi gbo owe gware the permission ni ya call him of face only before a court o ebe mo fi face bi are court we ne iya ebe ke court re di mo fi o hanu bi otobo a criminal activities no the boy we jemi e mo no ma bia ya fefefe ono wa de ebeye ya ono wa sani ni lian o mi 5,000 euro 5,000 euro o mi ovie doe any guy bia we jemi ne o de mo fi o ya sani yokin yon ero money and if na a crime no kwa no we jemi agene mo fi face wi yan ya gbebe ye de mo fi hun Omede na we the phone ona we ike mo fi face after we am mo fi face we are court na o mani vie do na we na abungbe ru da we amwebogbe mo fi face na bejo o ma keke anybody mo fi face akodo but we na voice we keta phone re ne phone ni u wa fian e number nu block wo mede ya te mo fi face bara du mani agba se na enyo rere ne mo fi face ta IV formation ge mana we ma so la ja oni wan na ti Omede aje tornado no ti Omede aje tornado and no ya vio boy to no ven Omede na mo phone na ti mo fi uji oyiwe te mo fi uji and iya na record iya we Edi mo fi ora line iya na record mo fi uji mi agbo egun o iya give record iya to bi an we do share the audio in social media o mana ke do enge ya kwa ya te mo fi uji audio ni owero prove ro me afefe ni tana ni me ya mi audio ni ya mana we do share ko sin ya ka we share Omede we di mo fi na regbe like social media iya na ya mo ohun aye la pa me kini ake mo pe ni mu laji yan iya we no aye la ni do amu ebo gbi video no ri share audio ni ya call mo fi face mana we ya wa he do go amu ebo gbi video we no we shift we hin Omede if you do I see you egbe wo ya call ogion ba mo fi face onyo ba na mo ebo gbe ne wo ejo onyo ba nu we to buwe lele we to buwe mu are court ne ba de na mu are court we bi are ba Collins Omede we go ve gbe amo fun ya ti anyone ne kere Omede na do ayaye lala ya threaten ivie do social media e fake royal mi no Omede mu gbo ni
Why ya yejere we? Why ya yejere we? Ero ya mini. Uswe no koro prisokoro odu sere no re London. Uswe no koro ya ri o ya ba we gwa. Dana yo koro vonto. No. Keve we okoro na we call him of face. Uswe no koro ya voto ba enihi. Keve we okoro we gwe. O we call him Maria be yan Maria be gwa. Yan gwa yan na eviero ya mi yan call him Maria be yan na record yan do be a voice note o Maria be social media di wan. Emi ya lo koro ya voto ba we gwa enihi. Mana TV do wala wo. Ma ona again at your mede. Collins Omede no do vote on Edo. Rule that way a crime in Okoro committee no na vote on Edo or Medebe commit. In fact, no Medegi una or ise. O Mede oni emu bi Edo yari awota webo. So anyway, owe na ya fefe yan. Ma kere go yogore, ma we ga di mo fi bo de gbebe ladin. Wa me na ga ida o. Wo hi retana, edimofi na wa gbobo koto. Owo medere a drug pusher no be jemi. Avian ni mo drug mana wa gbobo yan na we. Ow! Ofo. Oga ilajo we shifin hin na we. Obiana is tarnishing the image of our great kingdom. You know, Omede is tarnishing the image of our great kingdom. We shifin mo drug here. Ewe ega no mede yewe no mede egbe gan o se ni egbe utokeka di mofi no yo to bona do gbobo koto ni tana video we ro di mofi wo vinye no ma say 2 years ago o mede na mo drug ona mu no vinye when o mede ya mo drug e when ya mo moroko when ya arrest when ya agbunu pono hiwe gan di mofi gbobo koto otale ya na we mata e shifi no mo drug be webo ina wo ja ona we ona igi mave ona wo gbobo gbunu na ya gi hina ina we Omede iye tanishe eneme eni oge our great kingdom. Now because he's going on social media to collaborate himself where a shifi ge yin Mani Edo ni responsible no raw. Omede omuji ore do gboto. Wota we bona ya fefefe. Keve we anybody no gi mu drug ne. E shifini ya me wu solution ya we na mu ne. Na la wo na tie na e shifini ni ya mi egege. Ni ya ba Omede oguri yoto. Omede unyume ni enyi ni ma emie na o ma qualify na mu get man na be palace ma be shift. No Medegi wa be dona ni wan. Bebo o Medegi give you the social media webo. Bebo o Medegi give you do ya fe. Uazihin o Medegi bebo o re gwani. Uatihin o re bebo o re gwani. Na la wo Cause Omede yan ye hawe ye omo apa oge gwa yo webo ye ma qualify. Omede ma qualify. I gwa ikeriye egbetini na anybody. I we ha mo mani we evo no ye webo ni we no mani ya we police clearance. Ovani ogari ejemi no je Omede ka ya we police clearance. That to show where a record of clear woni. Cause mama gwalo mano yala den winye mo ba apare gwajo no do amuje dogboto. No do identity image of our great kingdom. No do amwe enedoria. Mama gwalo no push a drug. A shift no mo druggy. No do represent egwa. Tell me the hamete representative Edo. Cause you ma qualify ya. Na la wo I could anybody a position with no money kaya we gather clearance ne. Omede you do ya fefefesi we webo or was only your sonyara. You over call team up ni ma oni ewe sunu ni enya o gasoya wo ya colony no ni agwo weski miya. O ze no Omede Edo ma e bebo yen gi wa we je na ni wan o.
ebayelala, ebebo, ebawosomba, Omede, give you do ya fefe no rewebo. Awe boni mayahio, awe boni mariujina, Omede adojia funoro we social media. Omede ga yiya funoro fune, uji na tere newe boni ya, ayiri eniya. Ruda woga ebugberi tia o. Ebayelala hie pure water is social media, Rude Collins Omede. Me ne Collins Omede mi, ona wa munya vie do webo. Omagiya da, omagiya we nwa meke kani awe du yoto. Ivia do menuzo mo jona rasuwa bo wagae, Collins Omede yon repisho nana. Owe mi ga idogo yogogo yagiwe. Omede hiya yegwa. Ekini ma one mata na se, eni hini wine. Waya wa wese ni wana dayo. O jona ga we suwa bo wagae. Ruda we. Oriavo, no ma gebo din Orion bano, Orien ni kaono, Orien vojano, Collins Omede hin. Oriavo enye hirororo. Eni ya nita lona a video raw to back it up. Waya wa wese wa hiyo we.